Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kirang bat kita yelekai ke jela Meghalaya, hapo Kshetri All Meghalaya Futsal Soccer Association, hapo ke jingelam usamla Samuel Hasha, kilami na ke jela menlek Shim Bynta, ha ke 30th Senior National Futsal Championship Arhajar Arpuway. Kabala sedang haka arpu pra terik, matkan sekudno haka laipo terik uno pra Arhajar Arpuway. Ya kini kejingela kai la penlong da ka Gujarat Futsal Association. Ha kejinge trailang bat ke Indian Soccer Futsal Federation. Nakaliang ka All Meghalaya Futsal ha kejingela kai ke jongki kitai yela kai kila yela kai ba mat kilala ban penlim ha ki artli kejinge kun persya ya ka Maharashtra la arpo kol la not. Ha kejingela kai ka baar kila penlim ya ke jela Rajasthan da prakol la kaway. Nakaliang kisenrang kimsim lala ban yela kai ba kejinge kun kaban nengkong persya ya ke jela Bihar ha ka Bihar kala penlim no da saukol la san. Kita yela kai ke jela menta kala jam syakmat bat gidon ke jingkerman ban poi sya ka final kaban salong ha ka laipo terik unok pra ha Ahmedabad Gujarat.